arngut ki khlor yele kai barim ke India ba ka Meghalaya kala sei hakini ki khindiat snem minta kilapun khre banyalam ya ka Ranglajit United FC sya ka limpung yele kai third division I League kaban sedang shen mentau benai kini ki arngut ki kenthop ya ai bor lang khongji urang abdien bala pau bha bat Eugene Son Lingdo urang yele kai pedang madan badai ha ka por jeng kini ki arngut ba football ha Meghalaya ru kala sedang ban ki ustad bha Karang dejit hapo ke jengelam jong kini ki arngut ha ke singin kong kala yo ban pelai pai baru ya ke jersey bakin phong ha ke lempung kata ha ke jenge khun hala yeng bat shabar na la yeng na ke liang uba Eugene kum president ha bakran bakilap thai khubor ulai thu ba ke jenge khun baning kong jong karang dejit kanong persya ya ke Milan na Mumbai ha ke khatlai tedik mentau benai ha madan yele kai jong ke Dempu Academy Goa kumbang yakan mana kongka vision namata ni klub nilai bu wari Henry Sansna ba ko po Sansna ka ideology jok jemur ke berkat ke jongi ba ngin serong biang sepoka national scene ba ona pai ba football the Henry aka jing treshtum jong coaching staff ba ke management ba ki players kamtam tengila yo ya ka jing job aka MSL ba kumba kalong apo ka han batmai jong ka All India Football Federation ki champion jong ka state ki automatically ki qualify sya ka third division jong ka I League by virtue of that mangi tengi ka syong hangi pa ni trek nem trek pensim ya kata ka bentar penyedan bentalang hapo ka third division te kum ba ngisngo ba ki kena ki atrishtom ki kena ki don kasat ka papit ka piang tengi ngai syong lai perkat tengi amba kadai ke platform ke bahatam na mentara kini kena jongi bada ngingim ai ke platform iki na ada ngingim play kalau klenti iki kumno kin po sya kata thong kumbang nget skem bakini bro kidang kata thong ba ha ka wegasni kini la ka kitim ki bat top up pala bitta ma po kari India bat kum johi bakin mi khmat naga ri India hi kawai namun di players go kumbawi keli bapi ka team hi benta sunan ka concentrate mostly di local hi imdan way player bana ba ya elat na man lagi district ki players kita ni na kena east west india kita ki players ni na west ka sihans kita ni na riboy kita de jan kawa man na kaleng ki district hi la dan ki players ni kumbakalong menta ka negative division ka lapia haki South League Zone 4 zone right give me a second yeah South League Zone po ko wega zone ki don ko ba sam team into team te kani ka first round ka second round ru kana pick at a neutral venue ka kampat de ka home and away kuma kilong po ka second division sa final round ba ka league Palombi ko ba kita? yes so